I-economic value in 10 years to come, 70% of it izawusuka kwintuthuko ekwi-internet. Manje seku-urgent ukuthi abantu abasha babe connected kwi-internet at the same time, bafundiswe izakhono zokusebenzisa lama-technology akhona, bafundiswe izakhono zokusebenzisa into ekuthiwa i-coding. I-coding ke kukunikezela imiyalelo kwikhompyutha mawufuna ukwenza i-solution ethile. Kodwa for you to be able to tell i-computer to do that, funeka wazi i-language ye-computer oyisebenzisayo, i-computer izokwazi ukulalela. Ngoba lezi ngane zinemicabango emihle efanele esikhathi samanje, kodwa badinga nje amathuba ukuthi baye kulama-tools la. So yonke le veki ibibaveza kulama-tools. Namhlanje ke selilanga elikhulu kugujwa ukuthi yini ephumile kulamalanga angu-5. Zikhona ke into namhlanje sizakwenzeka. Nami ke ngizoba nenkulumo encane ukuthi ngibakhuthaze. Thina siwuhulumeni nje ubuzwe sikujabulele kabi lokho, futhi sifuna ukuthi sibe ngabahlobo balentuthuko.